Magi to motot tariolo na pasangangi. Ya ko makibua ko bola, aja na silampu pintu tamai bolamu, pintu tama kelala na pakarangange, si bawa pintu kamaramu. Natengi o pasitaru-taru, makan magai, palasate ko tu bola. Nah begitu. Magi nak kena palasan. Ini kadang orang tidak temukan, makanya dia gagah di sana. Tanya dia gagah di sana. Iko makura pahang. Iya rojinge materu. Makomi tu lalangnya tu nasangeta tu susate. Materui. Nanya tu jingnya komi lalangnya lalo makoro. Iya ko lalo materu tama boleh. Dia naleko. Naya tu lasai dia gagal lete. Ko tanya jipa lete. Ah, iya na tu nak kada magampan nak nalasa te nasaba magampan ola jitama. Makiro, iya na tu nak kada pasiselai. Ya kokwi pintu tamai usahakan ni pintu boleh aja nasi lempu atau pintu kamarae. Itu ilmunya orang dulu karena dia sudah mempelajari sampai ilmu jin. Jadi oke itu makitu, makanya sebenarnya Pak disanga makero Pak itu penting. Nah sebaya di itu dicukuki korami namanya rodeto na temak. Yan na namega makoko cede mapasala tapos makada de gada lelena karena ilmu itu terbagi.